Shaban Poino Kajingjit Economic Mat Shaka Khas Hills Autonomous District Council Bat Giant Hills Autonomous District Council Hakajala Mentakaski Lapan Bana Boba George Billingdo Unlong candidate Jangka Umroy Democratic Front UDF Naka Umroy Constituency Hakini ke MDC election kebansawan haka arpuwi tarik ubanai rempang arajar apsan Kani garai gadi hadian bu MDCM ulakan taj ban aireng naka Umroy Constituency Progressive Forum Bat ula rai balik jaso syaka parti kongres kaba ula syajit ru kum kertong ke parti kongres bat syushu uba arbinus lingdo uba lapan tiket nak ke kongres ru ula kentaj ban ai ya ke tiket kejimun banai gani garai kala long ha kejingelang bala pelong mentag sengi ha umroi umdo berthi bat ha kani kejingelang kinong krishan jong ba George Billingdo uba di MLA barim jong umroi bat kinong krishan jong ba arbinus lingdo uba di MDC barim jong umroi kila poi syaka jingetli banyak penyeng yuba George Billingdo kum candidate ke UDF wan poi syak jingjob. Kinang ilam kilapan pau ya kejengkermen halor kani kerai bat kilak kular ban trailang naga benta ban pelong yuba George Billingdo kum nong job hakini election. Kapan pernah tuli na kamta ke jemaah jumpi. India yang lang siapa mungkin perkut tak yang lang tak kau kesor tak kau kejengmut mungkin orang baik klem dah randin, klem dah dong sim, klem dah don tak iwe pat jintumu. Metang tak jintumu wanra ya kejinjok nam tak tunung kejongi. Sekep kerpat iwe. Bapin dah pergi sur ke bejam kerana makanya kesur kan sama asyik konsensi berapa way. Bamentang il don jong kurton, mungkin kurton ulong bejab tak kejik percayaan jadi pai ba perlu dibahi masam bat kamtam dipai yang senang jong umrai konsensi. Mentang important, bagi kemen pada kerja stok tilang jong ngawi medang albinus, boh, gerak tilang seron. Hoi! Tak boleh sibun, boleh saya jangu, mau boleh. Kita pada jisu tahu boleh nak kita, jadi lumblang juga pai juga mulai konsensi. Hakba nagalian jonga, nagalian jongi. Ba albinus lindo XMDC nilai kendo lang bagi emerging man belum pelang gi perlu persian di jonga bagi jongi ha ka bangi perkat nang kamenta kalwe jong kumre konsensi kerpang nang kamenta di election MDC ajar pusat hari kendo lang jonga badi nilai emerging mangi meladuk no kurtong walangi man penian independen nang kunhun umrai konsensi progressive forum nagaliang kurtong jungi batki katuk aningot ki perlok kelit ban joinyo syaka parti kongres tabangi mihap jumut managaliang jungi maneng albinus ndo ibalado tiket nak parti kongres pan ni ayo perkhatlang bagi saindo tumai yang kalau jungi pai ba apa umai konsensi tidak keji kedua lang jungi minta kesengi bata keji yang menjur lang jong arti kenhun jadi dok persian bagi dok MNC nak liang jonga bagi liang jungi maneng albinus kelerai berpeniang yang George Billingdo MLA barim melong pemukul MDC ajar pesan nak kenhun independen hafnika election pemerintah. Jadi ibu yang kerja keempat pun yang baru keperlok baju kersian yang hagi sam kebeldep bat baju kersian tu iman albinus bagi semua ban alam ketika dia ketika mon jungki nak kementar jonga bat nak kementar iman albinus hagni election pemerintah kamu gila menolak thong jangan cinco. Lihat nanti hari impor dan kum asumsi yang kamu asumsi. Henry kampoi perkat ba katiket ngadono. Bun sistem meladon nak parti kongres. Henry tip nak kadau ke bawah penduno etiket nama tajuma. Henry hak jinsa ngam dan tahu ke parti. Henry buat di sini nak mau di upnilai mentah. Kita orang nak buat office, nak parti office hindi wat, ketong nak mahutin marma. Kita orang bersih ketang ladu Indonesia, nama bersih ketang Indonesia buat syarat semarngan. MLA juga mau dikutip Henry. Pada lah rengkang no, berarti ada parti kongres. Lep sebagai parti. Malah terus itu nak tajuk ke parti kongres. Klaim dah kayaknya ke por, klaim dah kayaknya ke judul nong Henry. Kabar sang pun kamu kerjum kejumut hak. Balot juga parti kongres. Lafha yang apa office omak subhan umat, Pak Joblin stand. Berhenti pembalas naik.
Nyo bajan step malapuh yang jui. But noong maba ka parti kongres kan IBTP naong mahoti konferensi melek na parti kongres. Hari orang ngamlak balik marwai demar marado nakti cuma cat mara ngamlak bajan del joi bajan. Hal terus step rengap mai kedoi ban rekat bak kuwi yang lebih tidak cukup ingin bersama wat cuai. Guru om tak paham wat cuai. Jadi kita berikan mau kumperlok bahagian juga bermulik masuk. Bunyi dalam step ong hidup cuai orang nasional pun soalnya. Lebih kuat lihat na parti kongres wan sepong roy. Ulawan ni hal tang ni sumber kat ni kendu. Dia kendu berdeng ong lebih kuat tiket. De ni berbeda parti kongres. Tu orang paham orang tu. Ada yo lihat semua ong em di banyo ai. Kum tahu yo saya tiket. Hari ke ai kembali ngok kata kalong ngaruh lah tep. Nak bindiang lot ikut Islam baru. Andrei ile di po dagi bun tu di Islam bandung pelang parti kongres dai. Ngantip nak kadau ba. Ba MDC tan RTUA boleh yo man ya ketiga. Kepenlengo yang aku ta, pasang yo yang pada nomi khmat di pajba. Baru di pajba kaya kili ba si ai bedeng ni le. Si ai ba albinus ni le. Ai penyelam ini. Pakem ta terter. Andrei nu bersaru Udah bola cek kelah la forum ke kelas seng ke plan ban peniang na MDSM na parti forum dai ulah kan no seperti kongres kumtangi syong meeting armut siki la si besar ban om ha bangen yang na lajum kijat kum kaying kesen berwe ngidon kejit kli na kumta ko mo kunci dai na kata kadau ngilong mentak mengidon ngi yakot agile junga na khot arspa san phamu tam di bajar sur la khot ma arspa san phamu tam ban penlong tang kuwe kenhun ban sei no kum tong na kan ka umre konferensi ban ajing sakri bahok bakut nam tanyu pajba kerajit ka sini jadi bersajong ba jos bilen dok nam ta ku blesi bun ku blesi ajar